Kodoknya berani nangkep nih. Minta es krim nih. Nih tikusnya minta es krim. Apa? Alvin. Kodok kecil. Namanya apa? Hamster ya. Dia kayak hamster. Namanya Alvin. Alvin. Bang Alvin. Buat apa sih tuh? YouTube. Iya, di apa? YouTube. Di YouTube. Iya, ayo. Tuh kan, tuh. Kepala kodoknya tarik kencingin lagi. Lagi taruh kepalanya. Nah, lepas bang, ibu. Boleh digigitin. Kasihan. Nah, mau pesing. Tikus. Tikus pegang nih, boleh nggak nih? Lah itu beli di mana dia? Berapa? Kembar sini, tak kembar sini. Biar kodok yang pegang ini.